corruption system no more than by more corruption tolibo official law public run by immediate action nazanan to judik candidate bo involved to war Tripura Students Federation bodol belai no wana jaka subjonal development officer amjuk mungni phirok munglai hasteni jotoni yak engui leaks engmanot nugui o amjuk mungo waitham engna tongmani puila preliminary amjuk mung ulnei main amjuk mung ultham personality test hiya puilani amjuk mungo se obahaike phirok munglai yak klayo hunke aboni bagai Tripura Students Federation siringke tonglia khorang tisawai TTAADC ni CEO CK Jamatiani thani kaisa memorandum relaika o phirok munglai leak engthani recruitment board ni chairman Data Mohan Jamatiano cheri naina ni bagai koika abo shimia o tangbo sabo tong daki no romai mazrari na ni bagai memorandum relaika Proman na go marnai amar proman marnai mai ka sobat choli nai mai ka sobat choli kha DSF long live DSF long live orang tu pak ayo datang ঠিক সম অরণ্য সিদ্ধম দমনাগৈ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড রিক্লাই রিক্রুটমেন্ট বোর্ড না রিকুইশন মানে সম সাই লিখা যায় Subjonal Development Officer বা Deputy Principal Officer post আমরা recruitment training এবং নির examination conduct recruitment board সম সাই ఇంకా বরক ন যে examination center থেকে আরম্ভ খাই ইনভিজিলেটর থেকে আরম্ভ খাই question set খাইনি যতন বরণে দেই ఇంకా বরক অম হাইকেন খাইয়া question set টা আরম্ভ খাইন পেছা Okay. 9 तारीख तो परीक्षा में करना 9 तारीख को मैंने अब पहले सम शेड्यूल किया 16 तारीख जून 2024 उनका कैंडिडेट्स ऑफ फाइव डेपुटेशन की किया जो 16 तारीख को उनका UPSC एग्जामिनेशन दंगो प्रीलिम्स जाते बनो आइदर पोस्टपोन बा प्रीपोन है उनका बरक जेहेतु रिक्वेस्ट किया बरक ने रिक्वेस्ट से कंसिडर किया प्रीपोन किया जाता 16 तारीख থেকে 9 तारीख तक अगर 9 तारीख ना परीक्षा रना बंगा अब जतो न रेडी माने जेमन कोऑर्डिनेटर থেকে আরম্ভ করে অবজারভার ও মানে সেন্টার ইনচার্জ ততো ন রেডি এটা 8 তারিখ তারিখ বা বিপরত খবর না যে आंसर की मैंने क्वेश्चन ने आंसर बमो नहीं अब लीग लिखा का है सब फोरना जैसे तो मो आंसर की लीग लिखा का है अब तो अनेक मन नहीं उनके मैं यंग था नहीं अगर जब मैं अब तो बहुत सीमन सीने ज़रा डिस्क्रिमिनेशन था ना जैसे एडीसी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ के साइड में जैसे completely on merit basis of transparency maintain claim जन परीक्षा नाई जन recruitment claimने मनी अब purpose defeated नहीं यानी बंगला एडिशनल अथॉरिटी सिद्धांत करना है जो परीक्षा में जन पोस्टपोनमेंट claim accordingly जन क्या तब बनो हाई immediately जन बाहर के claim ही मनाए बनो जन वंश वाले जमा तब मीटिंग में पार्टिसिपेट उनका जन immediate remedial action हिसाबे जन recruitment board ना जन दरगान का जन dissolve करने बाद दरगान का जन chairman ना जन remove करने उनका और नंबर पॉइंट का technical points जन once वाले तो का अब इंगिरा वो जन share करने recruit already the online post of high process होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर का PA बने परायण इंजीनियर मैंने सेम रिक्रूटमेंट बोर्ड ना वो प्रोसेस किया वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन स्टेज है अगर चिंता वो रिक्रूटमेंट बोर्ड ना जो डिसॉल्व है दिखाता है अब ऑटोमेटिकली अब जो प्रीवियस जो एग्जामिनेशन उनका अब जो तो ना कैंसिल किया उनका अगर संगमना वो रिक्रूटमेंट बोर्ड ना अलाइव ना रहे मुथान ना रहे संग अब चेयरमैन ना संग रिमूव किया
abo final siddhant ya amo chung omdai ke chung nana ni one chocolate di mani promise maka abo chung tabo ni ba jodan tangai ana si ian senior advisor o administrative reforms committee ni member ni barabar nam meeting khai chung final tini na chung siddhant nabi chung action ngate chung within this month, that is 30th June or some porikha the contact khai phimano chumbono one of khai the orniga tabukto was a MCQ multiple choice question set like that umda ke khai emnite orniga the aspiring candidates bad joni taraf theke phano chungno ajithano suggest khai jakhana je QMR question paper set keren bagai abono chungtawo jongwan chong jate khlaiye thik bhabe transparency maintaining on totally merit basis so jate recruitment man mate banbangi chong action chungtini siunero phaibani kebono je memno ya pramani sing seven thanai 9 तारिख एग्जाम तमनि सब जोनल जनरल ऑफिसर नि ताई 8 तारिख नुका एग्जाम पोस्टपोन मा खालामन तामबाय इनके सुनुकारो आंसर जता आंसर की आमल लिक आउट थांखा के सामान बाय दिनि सिउनिरो फाइका ताई आगरतला बसिनि डिभिजन तबो दुइटा जागा खाइतम दिनि आमबाय सोंतिनार मा खाइगाबनो सों कोनो सिनि मेमोरान्डाम सबमिट खालायका सिनि डिमान्ड नो सबमिट खालायका ताई अबनो सों नायका जे ओ आंसर की लिक थनिवो jadi involved tonglai bo immediately action najanang tu tai immediate babe no bono je tabu chairman ibu kai tonglai legal advisor data mohon jamatin ibu kai tongmani bo orni immediately committee ni bono nordang tu tai bono legal babe action tai suspend khai bari sing bono demand khai bono immediately suspend khai na bagi titi awjar ni tai sinte demand khai je tinta stages babe exam thana tu prelims tai mains sampai kita personality test sampai kita thana tu ni exam no sembong thani ya farka aw sing kama sini demand ro kabon yak lo sing sema ka kama examination thana ro bo ki exam ro bo mom thai an bagai tabuk suno borok si suno mon saka je borok tini town meeting asungan kore tam action najak nai borok khub je sini mani no borok ti sanai jamata tabuk all the chairman tongai data mohon jamakiano borok immediately remove kladini sing demand ka demand bor tag bor kok salai slai nai kono kam ki remove slai nai ho jaga ambai boli tab meeting koli nai game sam ano jadi sa tini meeting mane bising ti kana bono kuno action na ya aborok ni ti kana basang lama kam tadi sing point to klayo jada law to mano ain babe kebo ain sakao kebo tongya kebo ain to kri borok sing joto no homan ani bagai jes kono jeta legal action na jana bagai je involved tongnai bongni bagai sing bono demand ke amon bagai na janang tu judo mo sina jai ke sina lo sing bono khaina an koto khainai an koto khaide jes kono legal action na jana bagai tu sing bono satek klayo je sing khobor ro news ro luman bising tei जे आंसर की बाइक के लीकिंग था दुकान दार पर्सन यानी लीक होनी सब जेरोक्स दुकान बहुत भी पर्सनल जेरोक्स कंपनी नहीं तो दैट इज फुली इरेस्पॉन्सिबल और नहीं बहुत और जे चेयरमैन टोले डाटा मोहन जमतिया बोनो रेस्पॉन्सिबल अब टाइम बागी जे बिनी यांग ती नो लीकिंग तो वो सोली रेस्पॉन्सिबल अमन बागी फाइन बागी बोनो रेस्पॉन्सिबल बिन थानी बिनी अगेंस्ट लीगल एक्शन नादन नांगनाय टाइम के साइमन जुदी सोय अमल लाइमलाइट तो फायगा के बाक्सा स्टूडेंट रो अनेक people discriminated in town बाक्सा स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन खाइजागो इन थांगो तामै के बखा बाक्सा स्टूडेंट के प्रिविलेज मान थांगो तामबागे आंसर की लीक थांगा तामै बाक्सा स्टूडेंट बरके प्रिविलेज ताइ बाक्सा आंसर की मेर के बरके डिस्क्रिमिनेटेड के हानि बागे अमरन का बेलाय चाहिए सिस्टम corruption in any means अब कुन दिने एक्सेप्टिंग मैया corruption जिसको ना बाटिल मा खलाइनाय सिंगम डिमांड काम बागिनो जेस पनम टु ग्रेटिफिकेशन इन करप्शन आपन बादमाक आबाव रंग मानाय ने मा चाइना ताम बागि सिं साइमल ऑफिशियल लेवल ऑफ अनेक करप्ट दंगु
keboma borok candidate dok borok attempt play corrupt play den officials dok tamai attempt play bini play nai na bagi kan by of corruption system dok more than by sing bomor kabong dok nai nan bagi belai ke khel kena bagi kan by kun dina pun sing jata jaga corruption cholibo official dok public ran by ham sampai person cholibo aja kun den case tolerate playa haini bagi sing amor zero tolerance ni bagi corruption kun den mangla kan bagi sing bongrabon immediate action najanang tu judi candidate bo involved tong oro je bo attempt klayu influence klaina bagai je answer question bo attempt bini attempt tong bo influence klaina answer sido na ba rang be kun paina ni bagai bini attempt tong candidate ni against case na nangai tai bini je candidature amo pura dissolve na nangai khali sebon demand klaja amon bagino jadi bol bakal kaji sing lubani apa nak bol kisah naik, saya immediately bol action from action lah ini bol action apa.